FDC okutunga obutekerezana ihangariyo no bwahatamisho rigatera ha political party ya opposition iri kumanywa nk'iri kukirayo bukuru mu ihangezi abukuba nimanywa nka political party yabanze kwa kanisa government ya President Museveni ikatunga kukangarana ukwabere kutakabahoga wahate kibine kine mihondano y'amani y'abantu bari kutekateka nkibasa kuhendera kirikireho kimwe irizoba twavuganaho na governor wa Western Uganda region aba FDC kandi umuyobozi wabache ya persons bona aba FDC mu Western Uganda ukajana ho hanshonga iziruhu hati mkibina cha FDC ukurebeka ngo yatshobora ibirukwata ha kibina cye Sky TV yo kwija kumbuga nawe tuganira kwatera niyangaritu kandi tuganira abakwatera n'ikibina cyitwa Governor atsoboreho kate ahanshonga yabembezi ba FDC abatari bamwe na bamwe abarumse mu Uganda okumuyihawa party chief whip ngo ku general secretary w'ikibine cya abinashobora otereho nabamwe habembeza abandi mu kibina nicyo kimwe okusanctioninga murebere no basanctioninga se mu Uganda no manya ko kugira ikinaga wakorese ikinaga burijo arebyo rukushisha hata kase mu Uganda na leta yo mukataba ngo kekibina cyito konkani warigireyo akasanctioninga se mu Uganda yayebwa kumanya ngo to yamutireyo akakiko nko kamutire yakaneke so akamutire nko kakumuhiye wo muri mugo no kwandika ebarga kutensa hatko no jangwa yesera kakiko hariho na minati bakumugira ngo please ubwo muntu muhiho mu parliament it would be easier narikibenki mwangwira konkatagira umunshobe yakore cyatashemeye kuba kozire amwerwa byona noje kurese mu giyagumariki ari chief ekiru tukuteka kuyaho ware yitu no kujya ngo hate already teka ngunandara yo mu government nabaso ku influencing kandi speaker bakore ebitasheme kwani bukuru konko mbateka legale semuju asheme kuba naguma mu parliament nka chief whip nandara kwa kuba nayenda nayetaka chiko akaya pontingire semuju nibakora minati nandara nahandika arukandikira speaker ngo bamwihe mu buci umba chief whip konkabwa hati itiziligo icyakoze rekiri irigo n'abantu bona bakijumirira ebengo openagate bikwija kora by the way nandara tumwebembezi we no mutegeki governor no tekateka ngo kibina cya FDC cyaza kwaho kine mamatsiko no muri abintu muremera hungu FDC kinamana kaneza kwetereza umuntu uri uko nareba ngo kibina cya FDC cyaza kwaho nke bibine bindi ibyabe inamani kuko bo hate bitakihoro 2021 tukaba tubuzere orayizimbabwa aba president ahabwenki atararigireyo kabane beshengereza wa president Patrick Kamuri atkaye batakubwenda atakubasa abwenki ubwiro bwatararigireyo abwenki hatarigireyo hati si because arikwenda kutwara two biburu negera ngo ndakutwara ho tarakwenda ubwire kuburika kandi ubwiro bwaragamba uburu batakwenda barakujweka nebyo tarakwenda ko kuheza kufwa nabakujweka emyenda yo takwenda bakutwara yo botakwenda so ito twija kwikiriza nandara kutwara nkebyo akatwara itakwenda tujja kuma ayituri tuguma mu kimera cyo cya FDC taro kujya ngo cyenda kutaguka tuza kukigumamo obananda ragira ngo we akitwara headquarter konkreto nshaka matu yabagize ba FDC nawe kibina kibi obutegeki cya Forum for Democratic Change kinebizubu ebiturukirebo mu ihange birebi abembezi bacyo Uganda yona ukikira munonga aho mu rembo rwambarra bakina mani ngo kibina cyabo kikiruhu kandi nabaza kukorekera kubasika cyona kurebeka ngo kibina cyabo cyaguma kiri number 1 umukuru wa government ya President Museveni eba kwa kanisize nshonga zitari zimwe na zimwe irizoba nkuko wareba twagambaho na governor wa Western Region FDC kandi urwebembera bacha persons bona abari mu Western Region ahashonga y'ikibina cyabo ati onko yahaja na kandi inamatsko ngo kibina cyabo kikiruhu kandi kizagarukana kiterera aba Sky TV agenshonga ndumatenebye